لهمبري أبي بيدنجيا بيداوي بدەنگێکی زەلال و زمانێکی کوردی ڕەسەن و ڕەوا و تژی جوانی حەزکردن دلسۆزی و هۆزانیاری داهێن و بەرهەمێن نویسکار و هەلبەسڤانا کورد مزگین حەسکۆ دبنە ڕەنگڤەدانا ژیاناوێ و گەل و جڤاک و وڵاتێکی کوێ هەموو کارینێن خۆ ji بۆ wan تەرخان kirin. خوازم گۆش گوپا دلێ خوا سیمفۆنیەکە هەیە من و ئاشتیانە بە ئافرینم لە دیاسپۆرایە دوور ji جۆگرافیایە کوردستانê مزگین حەسکۆ دکاری بۆ خۆ لەبەر پێلێن ئازار و ساڵێن بیانیê bigire û li hember bişaftin û wendabûnê xweragir be û dengê gelê xwe be. بێهەدان و هێرسا گۆشتینگا لاتان دخوا و کراsekî din li heyînê dikin. Em çiqas hewl bidin ku em li ser helbestevana me ya hêja mizgîn hezko biaxivin em ê nekaribin mafê wê bidnê de ji ber ku mizgîn hezko ne tenê dilsoza doza gelê me û miletê me ye belê ew dilsoza zimanê Kurdî ye ew hezkiriya zimanê Kurdî ye ji ber ku wê demeke dirêj ji jiyana xwe ji hînbîn û fêrbîna zimanê Kurdî re terxan kiriye. Hîn ew şox û şengên bêmirad hilma şevê da kesên nêzîkî xûbên miradê dibin. مزگین حەسکۆ bi pêwestîn westan bi perwerî berevanî diber azadî jin û mafên mirov û kurdayetiyê dekir. Li rasta korbûna çavê mirovaniyetê. Hevala me mizgîn hezko bi rastî jî mirovek yek pê serbilind e ku karî bû di meydana tora û çanda Kurdî xwe biçespîne û di demekê dikaribe çarde pertûkan çi dwarê helbestê de çi dwarê bexşanê de biafirîne bêguman kesayetiyek dahênan e karî bû di dwarê tora û çanda Kurdî de tiştekî nû biafirîne zimanê wê yê ku pê dinivîsîne zimanekî bilind e zimanekî taybetmendiyek wê heye. مزگین حەسکۆ خودی بهتر ji çarde pirtûkên çapkiriye bi dehan destnivîsên berhemên wê hene li benda dîtina ronahiyê ne. Ji berhemên wê tîpên evînê di nav henasên kovanan de li ber pala welatekî birîndar diherikîm risteklale ber bi werzên hezkirinê ve rêgehên keskîn û çend berhemên din. مزگین حسکو نهو هلبستوان تنیه لی او قنجره که بکریه لسر خوشی و ایش و آزاران به هفره گوتنین وی مینا کلیل کن گوگه سری خودنی وی کفرانده رادکن هلبستن وی مینا ولاته کی بچوکه جی روناهی گوکاره بینا خاکا ولاته خواه هلینه و قیرین آزادیه بهیله گوگه کاره بهیله گوگه بلینا بکه ستران و هیسران بکه گل راستی خلات یم اجبومن بپرسیاریه مزگین حەسکۆش دایک بووە ساڵ 1970 لە گوندێ شەلهومیەیە سەر بە باژارۆکێ تربەسپیە لە جزیرە ڕۆژاوای کوردستانی. یێوێ بەراوێ خەوا شێرینە نەف یەکیمیدی بوو ژەنا ژەنینە ji bêhtirî du deheyان li Almanyayê di jiyan kar û dahênanê de her berdewam bû. Wiha jî dikarî bû cihekî payebilind û hêja di dilê gelê xwe de bigire. Xalid Cemîl Mihemed Rûda Kî ev şeklokên spî wiha bi hezkirin li vir rijandin